PBBM, binuelta kareng opisyal at kontratistang sangkot kareng palpak a flood control project king bansa. Senator Lito Lapid, penimuna ning pamamaya ayuda kareng Mial Bugan king Pampanga. Libong Candabeño, may kasali king mas murang alaga ni Ngabias. OFW Hospital, may kapagtalang 119% apamagtas king inpatient ngening 2025. Tinker Tots at BW Kids Club, binuklat king Angela City. Maya pa oras kabalit. Kayang tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo na pamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balita may kalap kilob ng Parmingo. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force Pampanga. King sona ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tinira nala reng manungkulan at kontratistang pemulsa at penakitan rin palpak a flood control projects. Pakiramdaman tayo ng amanuling Presidente, king report ng Patricia Mamang. The DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Matapang lareng meging amano ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king kayang State of the Nation Address o SONA inyang July 28, 2025. Pasyag ng Presidente, marap lang kaso, reng hanggang patunayan na sangkot king anomalya kareng palpak a flood control project king bansa. Tinira na lang PBBM, reng opisyalis at manungkulan at reng kontratistang at tsuking gulot ning iligal kalakaran o anomalya apanakitan reng pondo ning gobyerno. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Inutos ng Presidente Marcos, king Department of Public Works and Highways o DPWH na isumitilang tambing reng listahan na reng hanggang flood control projects king nilabas sa atlong banwa kabilang na reng mayari at retang may buong ghost projects. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. We will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko
na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Pepasyag na mo naman na ipaluwal king publiko ing audit at performance review dareng amanuang proyekto bang kaya belareng memalen king investigasyon. There will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Matigik ing kulait ng Marcos para king accountability, king public infrastructure at transparency, king pamangamit kareng pondo. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. King Balen ng Santa Ana, makasadya lang tanggap pinansyal asaw preg sektor ang matinding miepektuan ng kalamidad. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. Katukining matinding epekto ning milabas sa bagyo at habagat, megleleya Santa Ana Mayor Dinan Labong kasauping sangguniang bayan, alagang 3.5 milyong pesos sa pondo bilang sahup kareng residenteng matinding miapektuan ning albug king Balen. Mag-release kong kasalukuyang kanyan, mag-release kong 3.5 million. Itang 2 million na ibiyak ko kareng talagang may ngaturan na magkasakit na naalanang itun dahil kay milyaring kalamidad. So, papabiyak kong relief. Kingaman wang alaga, 2 milyong pesos ing gamitan para king pamamie dekalidad kanong relief goods, ating abias at canned goods, kalupaning luncheon meat at corn beef para karing apektado. Uling mitura na la, sana'y tanungan nyaman na abias, dari naman lamo rin. Makanya ko kasi, bakit itang karela ragong milyari karela, makatakmanaw man sanang abias tang manyaman. Nung malyari mo, itang ka-level na itang asmi naman wanda. Kay ba't, piyapabiya kong piyapalabi ko diyang makaindakan, papadinan ko na corn beef, ang pong maling. Baka nito diyang kaya talungkod ng kaya palyaril at makalbugla, diyang apil damo man yung Balen at niyang asaw makanyan. Samantala, aduan dala na Ortilano naman at todong mipuruhan ng kalamidad ing makasadyang tanggap 5,000 pesos a cash assistance. Kaya mo naman karendinan pinansyal a saup, reng tricycle drivers, pansamantalang mila ko kabiyayan paulining albo. Kaya naman Ortelano, kaya nga aduan dalan, bari ko reta mo talagang mituran. Ano maingit reta nga mituran. O kaya retang miyabuban, reta nang talagang mituran nilang kaya kami sopan. Mamiya ko siguro sa 5,000 na cash assistance. Bakit dyan makanano mo, dandaman ding Balen mi, makasaop ya karela. Ang po retang mapila na mag-tricycle na makapag-biyahe, makababadla, alalang pasyero, so ling makadwal mo naman dito nga kay. Agpangkang Mayor Labong, lumapit siya naman kanu king provincial government at king national government bang manyawad karagdagang suporta para karing residente ning Santa Ana. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen, susunod. Kabalen, miming at tamo po karing sakit ngening kauran. In District Hospital ning Lubao, tuklula king 33 reng makaadmita pasyente ning dengue. Ay ning report. Tuklula king 33 reng bilang dareng pasyenteng ating dengue, kasalukuyan na maka-admit king Escolastica Romero District Hospital king Balen ning Lubao. King report ning hospital 16 kareti reng mangatwa, kabilang reng pilang mabuktot, kabang 17 naman reng anak, kabilang in 2-month-old abingot. Ibat la reng pasyente kareng miyayaliwang barangay king Lubao at kareng kasipi nga Balen. Agpangking management ning District Hospital, mi
Balitas kingalos 50% in kaso ning dengue ngening banwa kumpara inyang milabasan. Personal yang binisita Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda bang komustan lareng pasyente at manabot pinansyal saup kareti. Paganaka ning gobernador libre ing pamagpaulo kareng pampublikong ospital. Babalada reng doktor seryoso at makamate ing sakita dengue nung mipaboren. Kabilang kareng sintomas na niti ing lagnat, sakit buntok, balangingi, tamanyuka, tamagdinat at pantal. Paganakada ring otoridad, panatilyan ng kalinisan, king paligid at iwasan lareng lugar, amalyaring pagdatunan dareng amok. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Meto nga relief operation ang penimuna ng Senator Lito Lapid kareng apektado ning kalamidad king Pampanga ay ni-report ng Patricia Mamang. Penimuna ng Senator Lito Lapid ng distribusyon ng food packs para kareng apektado ng albog kareng migit 8 na pamilya kaya king Balen Santo Tomas king pamakipag-ugnayan king Department of Social Welfare and Development o DSWD. Agpangkang Mayor John Sambo, iti nakano ing tuturing nga peka malalang kalamidad. Abisa na ning Balen Santo Tomas nung nuka rin laganas apitong barangay ing Makalbog Keti. Kaya ba ng Senador King Lingkod Caravan ng kayang anak ay TIEZA General Manager Mark Lapid at Pora Councilor Maynard Lapid. May kisan metong la naman King Pamamia Saup, din na Mayor John Sambo, Board Member Kay Nagit at 4th District Representative Ana York Bondok Sagong. Po, at bano-bano naman po, tatlalbog mumuran, panayinak man po kiti at dadalawan to rin kay Katangkabalen kiti king lalawigang Kapampangan. Eh ganang nga po halos makalbugar durutan tala at kaya ni po uling maluwang ang maraming disaster. Ayun nga, puro relief muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to at pansamantala lang kahit konti siguro makakatulong naman to. Ngayon, sabi ko nga kay Mayor, mag-request na lang siya kung anong gusto niya rito para sa munisipyo niya, gusto niyang pagagawa natin. Pinapangako ko na. Tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. Kasama ko aking anak na si Mark Lapid at saka si Maynard Lapid, si Congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yung halos yung 4th District, lubog eh. Agpangka Mayor Sambo, laganas dareng 7 barangay ning Balen, apektado ning tuki-tuking pamanuran, adulot dareng milabasan na bagyo ampong habaga. This is the worst flood na nangyari sa ating, sabihin ko ng ating lalawigan dahil may mga marka ho kami na mas malaki pa ang tubig baha ngayon kumpara noong 1972. Mas mataas ho ang water level nito sa aming bayan. Alos buong lalawigan, Makalbog po, Ketipu, Balen, Santo Tomas, 5 out of 7 really severely affected and our 2 barangays partially affected by floods. Pero naniniwala po ako, sabi ko nga ho sa aking mga kababayan, may pag-asa pa. May pag-asa na malabanan natin ho, na maalis natin ang baha sa ating bayang Santo Tomas. Sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. Kawani king Santo Tomas, mintaya naman ng grupo king Balening sa Smuan, Minalin, Makabebe at Masantol, bang midake relief goods. Kasi kukot na nila ring LGU ang pong MDRMM do ODA nung pilan la ring tali da ring mituran na kabalenta mo per family. So and then first wave niya kay bat yan tutuki nung maglambat pa yung albog which is baluta naman maglambat yan. Yan naman makantakaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamita mo pang south ka rin kabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamia lang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad makapamela ka rin kabalenta mo kasi ngayon do kailangan din talaga uling kesa ko na ngayon alam makapag-obra lang kapanintunan. So ida po nga niya rin ngayon. So baka ilang next wave kakayan mi palabasan mi amin zona kaya rin nanita ilan naman lingunan mi.
King Kabilugan, Toklula, King 5,000 na pamilya reng tinanggap DSWD relief goods kapamilatan ning grupo ng Senator Lapid. Sinigurado na namang Lapid na balawos ing pamag-check at pamag-monitor King Kabilyan na reng mituran ning kalamidad. Maragulya pong bagay kaya kami, lalo na po limbog kaya po kitang bandami. Matas po yung danom kitang kaya kami. Hangga po ito, ay po, ito po, mamagkasakit kaya pong lulub kayong obra dahil po kayong ngalpog. Kaya maragulya pong bagay kaya kami. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Libong Kandabenyo, may kasaliking mas murang alaga ni Ngabias. OFW Hospital, may kapagtalang 119% apamagtas king inpatient ngening 2025. Tinker Tots at BW Kids Club, Binuklat, Kingangila City. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. 4 na barangay king Siyudad San Fernando ing tambing ng Pintalan Mayor Vilma Caluwag, bang personal midake relief packs kareng apektado ni Galbog. Ay ning balita. Kay bat ning flag raising ceremony, inyang abak ning Lunes, July 28, tambing yang diniretso i Mayor Vilma Caluwag, kareng komunidad king Siyudad San Fernando, abalaos pamuring apektado ning albog, bang personala midake relief packs. Kaya bereng miyembro ning City Council at ning City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC. Pintala na lang ning babaeng alkalde, reng barangay ning Del Pilar, Pandaras, San Nicolas at San Pedro, bang siguraduan na miyampang at mibiela reng saup para kareng mituran a residente. Kawani king Abias, may miyaya naman ng grupong karni, panlinis, ampong vitamins, iba't king city government, iba't kareng donors at personal ayambag, dareng city councilors, adina Reggie G4 David, Angelo Hizon Jr., Jay Cuyugan, Jason Sikat at Elmer Benko. King may ngalabasan na Domingo, balaos mo naman ng relief operations ng LGU ng San Fernando, king pamanimuna ng Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales, reng konsehalis at miyembro ng CDRRMC. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Personal namang binisita ni Senator Kiko Pangilinan king kaya hometown kay Santo Tomas, Bambidake South para kareng apektado ni Galbog. Ay report ng Patricia Mamangon.
Personal yang binisita ni Senator Kiko Pangilinan king Santo Tomas. Bang manatad saop kareng pamilyang apektado ning albog kareng kalugal, kalupaning Sitio Balangkas, El Gomez at Kulubong. Kayabe ing Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, ing Provincial Government in Pampanga, miyang panglang food packs, mineral water at panulo kareng migit 1,000 residente atin mo namang feeding program para kareng apektadong pamilya. Malalagpasan natin ang lahat kung tayo ay nagtutulungan. At that's why nandito tayo ngayon. And lilipat pa sa ibang barangay at tuloy-tuloy ang koordinasyon with Mayor Johnny Sambo at siyempre si Governor Nanay at Vice Governor Delta Pineda at saop-saop tamo at kakayanin natin ito. Pepa salamat naman ni Mayor John Sambo, makanyan mo rin, reng residenteng may kinabang, king bit-bit asaop dareng manungkulan. The poorest of the poor, sila ang unahan natin. Yung sino talaga ang tunay na nangangailangan sa ating mga kababayan, sila ang una nating tutulungan at tutugunan. At yan ho ang kabilin-bilinan sa atin ni Governor Nanay, Vice Gov Delta. Kayadwangan king operasyon ng PDRRMO, ing PSWDO, GSO, ing Provincial Culinary at reng miyembro ning Sangguniang Kabataan. May kiyadwangan niya naman keti, E4 District Board Member Kay Nagit, PGN Roard Ponsalan at PEO Noli Pangan. Wala na kaming choice na hindi mangingi kasi wala naman kami naghahanap buhay. Natural lang kung saan yung namimigay, doon kami pupunta. Lalo na ngayon, tag-hirap, walang hanap buhay. Kung walang relief, wala rin kami makakain sa pamilya ko, yung mga anak ko, yung nanay ko. Kaya nagpapasalamat kami maraming. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. 1,000 food packs, iba't king DSWD, ing midake para kareng mialbugan king San Fernando kapamilataning Nanay Party List. Ay ni report. May saup ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ating Nanay Party List inyang July 26 kareng pamilyang mialbugan king syudad ning San Fernando. Tuklo king 1,000 food packs sigmi pamye kareng atlong barangay. 300 food packs sigmi biya kareng residente king barangay Pandaras. 300 food packs mo naman ing midake king barangay San Jose. Kabang 400 na pamilya ning barangay Santo Niño ing tinanggap saup. Agpang kang Attorney Ananias Jun Canlas Jr. meging nominee ning Nanay Party List. Imaylin Pineda kayabyabing tatakad ngening chairperson ning Nanay Party List. Aya kanong meg-request saup kang Congresswoman Flora Belliatco para kareng mialbugang residente ning San Fernando. Po ba't kaya aminin? Ba't po ang DSWD ni? Meging instrumento niya mo po yung Nanay Party List, meging instrumento niya mo po Mayora Maylin, ang Pori Doc Benji, ang Pori Kapitan, para po midala kay Tine po. Siyempre, pepasaptan mo po ng provincial government. Kaya po, ila po, may nakakot, rentrack na po ng Kapitolyo, huli na pong nanay, Gop, ang Vice Governor Delta, na mabilis midala in relief goods sa inyo. Padalala namang truck in Provincial Government ni Pampanga bang manatadaliwa pang goods kareng barangay. Balaos naman ng relief operations kabang manatiling apektado ning albog ren pilang parti ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Imbalen ng Candaba, kinabang nandarang residente ing 20 pesos ing kilo ning abiyas. Kapamalyataning programa ng gobyerno. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Metong Aldo kay batning State of the Nation Address o sona ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. may gumpisa na ing distribusyon ning 20 pesos sa kilong abyas king bayong programa a benteng bigas meron na. Keti king Candaba tuklula king 1,000 residente reng meka sali king mas murang abyas. Meni muna king aktibidad IT Mayor Rene Maglangke kaya be Vice Mayor Thelma Makapagal. Tulad po ngayon, ang pangako ng ating presidente na magbibigay ng 20 pesos na bigas. Ngayon nasa Candaba po. Na 1,000 mga taga-Candambeño ang makakabili ng 10 kilo na tig 20 pesos lang. Kahapon po, SONA at binanggit ng presidente natin at ito'y
naging katuparan na at naramdaman ng mga taga-Candaba. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal nating Presidente, kay President Bongbong Marcos at siyempre kay Secretary Kiko Laurel sa mabilis niyang aksyon na kaagad dahil binaha kami, pinadala kaagad dito yung 20 pesos na per kilo na bigas na nakita ko na maputi at sinasabi nila pag niluto mo ito, masarap naman. At sa experience ko, pag bumaba na yung tubig at lumitaw yung mga palayan namin, kaagad may dumating ng taga Department of Agriculture dito na nag-inspect na binibigyan kami kaagad ng libreng binhi para makapagtanim yung mga magsasaka namin na tinamaan dito. Pasalamat siya naman ni maglangke kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. at kang Department of Agriculture Secretary Francis Laurel Jr. king mabilis sa kimot, bang mamye mas murang alaga ning abiyas, lakwas nat marakalakabalening miapektuhan ning kalamidad. Reng benepisyaryo, masweldong meka sali, king alagang 20 pesos sa kilo ning abiyas. Maragulya pong bagay kasi, kami pong pakakalulo, 50 pesos po yung kaya, yung regular price. Kaya ini pong 20 pesos na, maragulya pong ginhawa kaya kami. Dahil po salamat mo rin karetang memo kanini. Ay maragulya pong bagay, kaya pong kalulong-kalu kami. Kasi po, antimo kanya makalbugla po rin kenong kareng baryo mi po, kailangan dito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Atin na mo namang 20 pesos ing kilo ning abiyas kimbalen ning Mexico. Lalam ning programa ng President Ferdinand Marcos at Department of Agriculture. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Tuklo king libong residente king balen ning Mexico ing may kasaling mas murang abiyas. Kapamilataning programang bigas 20 pesos kada kilo, meron na. Keti pasalamat siya Mexico Mayor Ruding Gonzales, king proyekto ng national government, king liderato ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapanatad mas murang abiyas king publiko. Maraguling ka pasalamatan kay katamong Presidente ini kang President Bongbong Marcos king programa na kareng pakakalulo. Agpang king alkalde, makabuklat siya kano ing lokal a gobyerno ning Mexico na saling pali kareng Hortilano king balen, bang ipisali kareng residente ning Mexico king mas murang alaga at bilang suporta king programa ng PBBM. Kung gusto nilang ibenta sa munisipyo, isasangguni ang bayan. Siyempre hindi naman pwedeng maglabas ka lang ng pera basta-basta. Kailangan dumaan ng proseso yan para naman na maiwasan natin yung pagdating ng araw magka-problema tayo. Kaya Beneng Gonzales king roll out inyang July 30, dina Vice Mayor Doc Jonathan Pangan at Councilor Alain Ramos. Reng benepisyaryo, maswelo king asaling mas murang abiyas. Opo, kaya pumipila kami bakit po makatipid.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King Siyudad Mabalacat, penigobran ni Mayor Gerald Aquino at Congressman Pogi Lasatin ing pamanyamasan ng mesirang slope protection ing barangay Sapang Balen. Ay ni report. Mi Panyaw Plangkimot at Maksyon, Dinamabalacat City Mayor Attorney Gerald Aquino at Pampanga 1st District Congressman Carmelo Pogi Lazatin Jr. para king pamanyamasa ning mesirang parti ning slope protection king barangay Sapang Balen. Mesirayang lumang parti ning slope protection, uli ning masikana dagos ning danom, asang kaning alangpat ng pamanuran, ibat king habagat at bagyong Dante. King gewang inspeksyon libutan ting habagat, sinabi ng Congressman Lazatin na paninton niyang pondo ing rehabilitasyon para king mesirang istruktura. Na bagong gawa lang daw to. At huwag mag-alala, gagawin din nila lahat to. No? Itong lahat ng bagong gawa na nasira, uulitin nila yan, gagawin din nila yan. Yung luma naman na nagiba, yan ngayon ang titignan natin sa tayo hahanap niyan ng pondo para mapagawa natin agad-agad din itong nasira dito. May nga kuya naman kanoing Department of Public Works and Highways o DPWH na tambing yang umpisan ning pamaglaren keti. Layo ning proyekto, ingaiwasan ning albug at aprotektan la rengkasiping komunidad. Nag-ocular inspection kami kasama si Congressman Pogi Lazatin patungkol sa slope protection na medyo na-damage sa lakas ng tagulan at maraming volume ng tubig na bumababa dito. At kasama namin ng mga DPWH, City Engineer Office, ang ating CDRMO para non-stop nagmo-monitor at ang binigay naman sa ating assurance ng DPWH ay gagawin yung mga bagong gawa at yung mga lumang slope protection natin ay nandito si Congressman Pogi, maghahanap ng pondo para kaagaran magawa at mabigyan ng solusyon itong problema natin dito sa Sapang Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Binida ng Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ing maragula pa magtasking bilang na rin pasyente nga serbisyo ng OFW Hospital ang makadatun ketiking Pampanga ay ni-report ng Patricia Mamangon. Peg maragol ng Department of Migrant Workers o DMW na maraguling pa magtas dareng pasyenteng apag serbisyuan ng OFW Hospital ang makadaton keti king San Fernando, Pampanga. King press briefing ng Webis July 31, binidaya ing datos ng ospital nung nukarin akit yung 24% increase kareng kabilugang bilang na rin pasyenteng adinan medical alingap king first half ng 2025 kumpara king parehong panahon inyang 2024. Agpangking datos hanggang inyang June 30, 2025 tuklo king 53,101 ang kabilugang bilang na rin pasyente ngening banwa ibat king 42,808 inyang 2024. And since that time na dumalaw si Pangulo nung December ay yumabong, gumanda, umunlad ang serbisyo. Ang equipment, sabi nga dun sa video. But pangunahin dito yung inpatient services kasi yung outpatient yun talaga ang strength. Yun talaga ang nung simula pa yan talaga ang main service, no, yung outpatient service. But yung inpatient, meaning yung those confined ay dumami. Peka maragula pa magtasketi, reng inpatient o reng admitted patient sa atsuking 119%. Katukiing respiratory services king 128%. Surgical operations king 72%. Urgent care king 63%. At 67% naman king OBGYN. Mitas mo naman ng outpatient services king 23,629. Ibat king 20,677 o 14%. Kabang ing laboratory services, may kapagtalang 20% increase. Manatili pa mo rin kanong zero balance billing kareng government hospital kabilang na ing OFW hospital. Actually, the funds po dito sa hospital, ang ginagamit po natin is yung sa PhilHealth and yung dun po sa DOH sa MAIFIP. Dun po yung pinanggagalingan po ng ating mga funds.
And so far, meron na rin po tayong in-explore na rin, nag-start na rin po tayo mag-explore ng talks with DSWD and PCSO to get additional assistance. So hindi lang ho pang medical, pati ho yung mga pamasahe or yung burial. We're trying to integrate all the assistance we can get from our partner agencies so that they will be in-house in OFW hospital. So hindi na nila po problemahin kung makakauwi ba sila dahil we can give pamasahe, and kung umabot naman po, kung let's say for example, kailangan ho ng assistance with burial, we can assist them through our partner agencies. So again, ebidensya po, kung gusto nyo pumunta ho kayo ng billing and cashier, wala hong pera doon. There's no money circulating in this hospital. So wala hong binabayaran ang pasyente po dito. Agpangking management ng OFW Hospital pamuntukan ng Dr. Patrick Louis Maglaya Balaus ing pamagpalawak ng karelang serbisyong medikal banga pakibatan ng pamangailangan dareng overseas Filipino workers, reng karelang dependent o pamilya ating komunidad king rehiyon. Tinatawag pong primary care prevention. So what we are exploring is yung mga OFW po ba na lumilipad, are they receiving enough education as far as nutrition is concerned? Pag sila po ba ay pumunta ng Korea, healthy ba ang sangyupsal? Pag sila ba ay pumunta sa India, healthy ba magbiryani? Healthy ba ang ganito, ang ganyan? So we have tailored our education from the OFW hospital. In fact, there was a briefing recently of 190 OFWs to be deployed to Korea. No? So our mental health practitioner, as far as stress is concerned, binigyan na po namin sila ng tips on how to have mental wellness. Ang tawag po dito, mental hygiene. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen. Kimbalen ng Candaba, penigobra ng Mayor Rene Maglangke, ang posibilidad ng pamanalakad via DAC o bypass road ang manuglong kareng probinsya ng Bulacan, Ampong Nueva Ecija. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Agresibo ya i Mayor Rene Maglangke ning Balen ning Candaba napasik na nga ning transportasyon o koneksyon ning Balen kareng kasipingan Nueva Ecija ampong Bulacan. King interview king alkalde inyang July 29, sinabi na niting makipag-ugnayan niya king Department of Public Works and Highways o DPWH para king feasibility study na mika viaduct amanuglong king Candaba king Nueva Ecija ampong Bulacan. Tinitignan ko dahil meron akong proposal a year ago sa Department of Public Works and Highways na para tuloy-tuloy yung pagpunta at pagpasok ng tao galing ng Bulacan, galing ng Nueva Ecija. Nag-propose ako sa kanila na pag-aralan nila, nagre-request ako ng 30 million na feasibility study na magkaroon ng bypass road. Yung San Miguel, papuntang Candaba, pero ito yung magiging viaduct. Tulay na mahaba na pinasukat ko, mga 4 kilometers lang. At isa pa, coming from Baliwag, tatakbo ng Candaba na 4 kilometers din, na ito yung nire-request ko at ngayon inulit ko yung request ko sa Department of Public Works and Highways na magkaroon kami ng dalawang viaduct that will connect Bulacan, Nueva Ecija, to Candaba na nakalitaw ang daan na papasok sila San Fernando at makapasok na sila sa Clark na kahit tag-ulan, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng mga tao at paglipat ng kanilang mga produkto o mga agricultural products nila. Libutad ning dinta nga bagyo at habaga at nung nukarin kerakalan kareng Balen kim Pampanga ng apektado ning mata sa yalbog. Ing kabalena ning Candaba, manatiliyang alangalbog. Kinilala ng Maglangke ing maragula papil ning cut-off channel ame kompleto inyang 2018 maging ipamagtas kareng dalan at reng slope protection project. So ang populasyon ngayon na itinas ko yung mga daan, mabilis ang tubig because of that cut-off channel project ng Department of Public Works and Highways na flood control project, nasalba ang 11 barangays namin dito. So sa lahat ng bayan dito sa Pampanga na along the Pampanga River, ang poblasyon namin ang hindi inabot ng tubig. Aminado nemo ni Maglangke, apektado la pamuri ning mata sa Danum, reng pilang barangay king palibot ning Candaba Swamp. At may mga barangay kami na dalawang barangay na nasa tabi nun na inabot ng tubig, ang barangay San Agustin at ang barangay Durong Ilog.
Pero doon sa na-report na 24 barangays na binaha sa Candaba, iilang bahay lang sa dulo ng mga barangay ang binaha na pinareport ko. Pero sa katotohanan, 2 barangays lang ang totally 100% inabot ng tubig na nasa paikot ng Candaba Swamp. Meging epektibo lakano reng flood control projects a mega walking balen kapamilatan dareng mas marakal a passable adalan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. King Ciudad Angeles, may gumpisa ng pamananggal kareng balag-balag at buknol-buknol na kabli o spaghetti wires. Kaya katang silipan iti, i-report ng Patricia Mamangon. Spaghetti wires no more? Bah, King Ciudad Angeles, inumpisa na nining lokal na gobyerno, king pamanimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II, ing pamananggal, kareng makasakit matang spaghetti wires, oreng kabli, aakita boknol-boknol at balag-balag. Inumpisa niya itiking manimunang dalan king Santo Domingo. Kaya dwa nga nala ning Angeles LGU, reng miyayaliwang telecommunication companies at utility provider para king atlong aldong aerial view clearing operation. Kapag nasaning programa, inggawan niyang malago at maluwala sa lalawan ng syudad para kareng mamisita at kareng residente. Layon mo naman na siguraduan ing kaligtasan ng publiko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Buri ng Congressman Pogi Lazatin na may talakad lang bale puso kareng syudad at balen king mabilog a bansa kapamilataning kayang panukalang batas. Ay report ng Patricia Mamangon. Susulong ng 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing House Bill No. 2422 alayong mitatag bale puso a home for the elderly king balang syudad at munisipalidad king mabilog a bansa. Kapag nasaning panukala ing dinanlang lingap at atok nangan reng matuang likwana at ala ng pamilya. Ing panukala makabasiya king bale puso a binuklat ng Lazatin inyang alkalde inyang 2020
21 king Barangay Santa Teresita, Angeles City. Nga manuang pasilidad, mamiyang libreng panulo, bitamina, check-up, hygiene kits, malan at ligtas sa tuknangan kareng mga tuwang babay. Atin niyang kapasidad iti at tanggap 8 hanggang 12 pasyente ating pipanganan, tudturan ang pong kusina. Kaya beking panukalain pa mga waning Special Committee on Bale Puso bang siguraduan ing gustong tauhan, pasilidad, kuryente, danum at central database para kareng benepisyaryo. Panalakara ng Lazatin ing kayang advokasya para king kapakanan dareng mga tuwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. At nung barangay king Siyudad Mabalacat, ing tinanggap serbisyong medikal kapamilataning programa ng Department of Health o DOH. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pilang dalang residente, iba't kareng 3 barangay king Siyudad Mabalacat, ing may kinabang king libreng serbisyong medikal, ayampang ning Department of Health o DOH, lalam ning puro kalusugan program, inyang Miyerkules, July 30, ketiking Sitio Monicayo Covered Court. Reng residente, iba't laking barangay Makapagal, Kalumpang at Marcos Village. Pwede muna ng Mayor Gel Daquino ing aktibidad, kaya duwangan ning City Health Office, king pamani muna ng Dr. Ann Mary Tolentino, kaya may Councilor Dr. Stephen Aurelio at reng Rural Health Units. Kabilang karengyang pang serbisyo, ing libreng medical at dental check-up, chest x-ray, bakuna para kareng anak, prenatal services, libreng panulo, nutrition services at PhilHealth registration. Mika Lay Forum mo naman, bang mamiyeke baluan kin publiko di king gustong pamanos gamat, pamaniwas kay rabies, hypertension, diabetes at impormasyon di king sakita, mpox. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. May gumpisa kay San Fernando, ngini na rin king Angeles City. May buklat na ang second branch ng Tinker Tots Early Learning Center. Silipan tayo iti, i-report ng Patricia Mamangon. Bayong Play School at Play Zone ng Mibuklat, king Siyudad Angeles, inyang July 27. Iti yung Tinker Tots Early Learning Center at kasiping a BW Kids Club, getting second floor ng Best Western Plaza Metro Clark. It actually started in San Fernando last year. We opened May 20 in San Fernando after parang around 20 years of being in private schools. I decided to work more closely with children. Pakilala yan naman ng BW Kids Club. Beto nga colorful play zone ay exclusive kareng enrolled students ng Tinker Tots, perfect for learning through play and social interaction. These are the programs offered for school year 2025 to 2026. Hello everybody! I would like to invite you to visit us here at Tinker Tots Early Learning Center. We are located at 2nd floor of Best Western Plus Metro Clark. See you here! This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kani sa Kapampangan. Yako po Ibeniginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, Timbalen, susunod.